nake Murugi agikaraga thakerio na ni ndakingira ino ya Muthingi TV gikuturukia mohoro niguo ngikuihurire maria makihanikite kuma ituri tiganite bururi-ini wa Kenya umuthi nario akiri ni tariki 7 mweri ari wa kimera kia mwere no mbere ndaya njitikirie tongere mamwe ma maria tukuhaririirie. Na mama maria tukuhaririirie ni ati leo tuko na huzuni kubwa kwa sababu kuna ndugu yetu ameuawa bila hatia. Murithi umwe kuragwo na mburi 250 kuiyo mwaka-ini wa Isiolo na Meru. Minister Nyafara Musalia Mudavadi uthie na mbere na icera riake bururi wa Rwanda thikũ ya kerĩ. If you look at this sector of creative economy, that organization does not exist. It's just mentioned by its bigger name, creative economy. Na mwandiki mukaru rũhonge-inĩ rwa mbeũ njĩthĩ na ũthundũri Ismail Mari gũthingata mbeũ njĩthĩ kũigithia na makĩria harĩ ũthundũri na teknolojĩ. Namo mohoro maya magagĩgũkinyĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ live transmission kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũgagĩtwamũkĩra kwa Muthingi-inĩ @Muthingi TV na kwa YouTube nĩ Muthingi TV. Mohoro maya magagĩgũkinyĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe niĩ kũnyita ũgeni rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi na tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati niguo gitumukire kiagago na ni muhaka-ini wa kaunti ya Isiolo na Meru na ni thutha wa murithia umwe gukorwo akiuragwo na mburi ciake 250 gukorwo ikiiywo undu uria ugitumurite kiagago oro ndumwe na ngui gatagati ka aikari mwena uyu gukiri uguo muingi na makiria wa ruriri rwa Shumari magikitie ritana kuri honge cia ugitiri no kiri kuri thirikari kugera ruhonge rwa ugitiri wa thiine gukorwo magika mituki gutigirira ati ni makihurana na gucoka mburi ici kuri mwene na gutigirira ati ni makihorohereria ngui ici. Kwa majina ni Anab Kasim. Leo pia tena tuko kwa Takwa Cemetery, mahali ambayo imekuwa ni kawaida kila wakati kuzika mtu ambaye ameuawa na binadamu wenzake. Leo tunazika mzee wa miaka 60 ambaye ameacha watoto mayatima na bibi yake akiwa mjane. Jana aliweza kukua kidnapped katika Ndomoru, mahali sisi tuko tunaita Shab, akiwa anakunyisha mali yake maji. Mzee usiku mzima tumetafuta na vijana KPR. Tukapata mzee maiti yake asubuhi ya leo na mbuzi pia ikakosekana, lakini kwa shukrani wale askari wa pale waliweza kusaidia na tukaweza kupata ngamia mbuzi kidogo 114. Ile mbuzi nyingine pia hakuna. Abekar Mohamed, chama na gereza na jamii ya Somali. Leo tuko na huzuni kwa sababu kuna ndugu yetu ameuawa bila hatia. Mzee ambaye alikuwa anachunga mbuzi yake msituni, hakuwa ameingia shamba ya mtu, amekujwa na akawa kinyama kabisa. Na sisi hii kitu kila siku inaturudia, tunaongea kila siku, matendo ni yale tu, hakuna siku hatua inachukulia. Yangu ni kwa waziri wa usalama wa ndani Professor Kindiki, because hiyo ni jukumu ya national government. Na atongoria matiganite na makiria kuma kaunti-ini ya Pokot ya ithũĩro hamwe na maofitha a ũgitĩri ni magitabanĩtie kĩgomano gĩa kwarĩrĩria thayũ na makiria itũra-inĩ ĩrĩa Mermel mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda, magitongorio ni gavana wa kaunti ĩno ya Pokot ya ithũĩro niwe Professor John Lonyangapuo ni na uria ni umwe wa aria makehutitio ni ciĩko ici cia ũici wa mahiũ ni agĩkĩtie ritana kuri ndũrĩrĩ iria cikaraga mwena uyu gwikorwo cikihĩmbĩria thayũ. Maya maumanĩte kana mokĩte kumana na aikari mwena uyu gwikorwo magĩteta gukorwo matirikĩtwo na gũtiganĩrio ni thirikari. Baina ya Uganda and Kenya kwa hii border, but so far so good, imekuwa restored. Hakuna sahi shida, tumekuwa na amani, kumekuwa na wizi kidogo. Kuna a few criminals ambao wana collaborate na criminals kutoka the other side ya Uganda, na ndio wamekuwa kiiba ng'ombe pande ile wakipitisha pande hii, nikifika pande hii bado inarudishwa tena wapi? Uganda. Mwezi wa 9 hii
ndio maneno akaanza sasa. Akaanza kama mafuriko ya watu ya kutoka Uganda, ng'ombe ile alitoa kutoka Uganda, na kidogo tukastukia tu ameingilia sisi. Wesi sasa akaanza kwenda kuiba ng'ombe huko Sepei. Naamini tu tunasaidia sisi wala, lakini saa hii tuoni watu ya Uganda. Tuoni watu ya Uganda. Sisi sasa tuko na wasiwasi kwa maana sisi hakuona watu ya Uganda. Kama tulikuwa kiongozi ya pande huu na pande ya Uganda, ilikuwa hii maneno ni sawa. The day before yesterday tumeweka ambush wakati wameiba pande ile ya kule ng'ombe, na tulikuwa na exchange of fire, na bahati mzuri Mungu ametusaidia tukaregesha hizo ng'ombe. Tukapata hizo ng'ombe na tukarudishia wenyewe ng'ombe zao. Kumekuwa na hiyo tension sana, lakini so far hiyo tension imepungua. Tumekuwa na mikutano kila wakati hapa. Tumekuwa na sub county security meetings. Tumekuwa tukifanya mikutano na hawa watu wa boda. Nimepeana narrative quickly hapa ili wawe nayo. Wale wasio wa mtaa wawe identified kwa kila village, na wale watu wanaitwa nyumba 10 leaders. In my time ninunulia uniform yote. Ukiangalia wenye wako na uniform kama ya DC sasa hiyo mwenyewe wanunulia. Ili kila asubuhi, kila jioni wana survey, wanaongea na villagers yao. They should know stranger gani amelala village yangu leo hii. Nani ameleta ng'ombe yenye inastua watu. Na tugitigane na icio ciigie ugitiri mihaka-ini ya Uganda na Kenya, na riu yakirongorerie icera kana riboti igi icera ria mutongoria wa bururi na makiria kuria mwena wa Nyanza, na ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni agithiete na mbere na icera riake mwena wa Nyanza, na kuria rucini akihekete nginyagia kaunti-ini ya Homa Bay, akiariria muingi mwena uyu ni agithingatite urumwe wa bururi guteterithia ati gutire hindi arigikorwo akirorera bururi ukigayukanio na mithingi ya kiuri. Institutions. So total is 53 kilometers. And we are looking tufanye kazi pamoja, ndio tupange mambo ya maendeleo, ndio Kenya isonge mbele. Wangapi wanasema tuungane, tushirikiane jameni? Lakini mimi nawauliza, si hata nyinyi mnajua, si hata mimi nilikuwa mtu wa baba, si ndio? Mimi nauliza nyinyi, ili Raila aitwe former prime minister, hiyo kiti ya prime minister nani alimtafutia? Nani alimtafutia? Si ni mimi na watu wengine. Sasa siku ile mimi nilikuwa mtu ya baba, lakini siku hizi kwa sababu mimi ndio rais, baba amekuwa mtu yangu. Ama namna gani? Iko makosa? So ile kitu mimi nataka niwaulize, si namna hiyo? Tunataka tuunganishe Kenya, tunataka tutembee pamoja, tuache siasa ya kugawana, tuache siasa ya ukabila. Tunataka tuungane kama wa Kenya. Chama ni mambo ambayo inatusaidia kwa demokrasia. Tukishamaliza uchaguzi, sisi wote tunaungana kama viongozi, tunafanya kazi. Ikifika uchaguzi mwingine, tutajua vile ya kujipanga. Si namna hiyo? Kwa saa hii tushirikiane jameni, tufanye kazi pamoja. Mnasema tushirikiane? Si namna hiyo? Na mimi nimewaambia, siwezi kukubali sehemu yoyote ya Kenya kubaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa sababu ya mambo ya siasa ama mambo ya ukabila. Kenya ni nchi moja, na mimi nitahakikisha kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya liwe ni taifa ambayo Wakenya wote wanashughulikiwa, na tunapanga mambo ya maendeleo kuhakikisha kwamba taifa letu linasonga mbele as one nation, one people with one destiny. Nake Minister Nyafara Musalia Mudavadi nyagithiete na mbere na icera riake wira kuri bururi-ini wa Rwanda umuthi ikiingira nduku yake. Musalia Mudavadi aragikoretwo akigomana na president wa bururi uyu wa Rwanda niwe Ruben Kigame
mucine munene kana thingiraini wa iregi wa bururi ucio mucine munene wa Kigali. Mudavadi uria urakiri kana ukiriceraini riri ria kiwira ni arakorirwo kineana ndumiriri ya mwanya ya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kuri mutongoria uyu wa bururi wa Rwanda niwe Paul Kagame. Muhera ni Paul Kagame thutha-ini ucio ni areganite kana ni arakorirwo akigenera mucine kana mucine wa Genocide Memorial kiririkano-ini kia makirima aikari a Rwanda aria mateire mioyo yao hindi ya ngahiha cia mwaka wa 1990. Na ngai kumenyithia oro ringi ni wa Rwanda. Tugitigane na riboti yo tukiuke ya Ebuna ni istamukagira mbura ya kuigana orodo mwena kaunti iria cikimarigiceirie ni itanyitwo ikore kigunika mo wa urimi wa kiriu kugerera kana na ni thutha wa thirikari ya bururi wa Israel gukorwo ikiambika tafarira na makiria mugundani wa eka 8 wikaine ta Don Bosco county ya Embu. Mugamiriria wa tafarira ya Don Bosco wikaine ta Joseph Mumanyi ni wigite ati mubango uyu ni guteithia mina njira nene na makiria hari guthoma ciigie urimi wa kiriu oro ndumwe na kuhimbiria itemi-ini ria kuhurana na ng'aragu iria ikoretwo ikigomera matura matiganite bururi-ini wa Kenya. I'm the manager here at the Don Bosco High-Tech Embu. Today, basically, we had official launch of our project that we started last year, July 2020. Thereafter, we started the first season, and we grew a number, managed to have farmers offering them and we have created what we call a collection center where we are looking forward into helping farmers with the marketing. Kwanza nishukuru sana kwa sababu ya ambassador wa Israel kwa sababu ameweza kuwa mgeni wetu siku ya leo hapa Don Bosco, ambaye amekuja amesubui tangu asubuhi, na tumekuwa tunafanya maneno mawili au matatu. Jambo la kwanza tumefanya siku ya leo, tumeweza kutembelea shamba hapa Don Bosco ambayo imekuwa funded na Israel, government of Israel, kupitia mkataba ama MOU ambayo tuliweka mwaka ya 2021. Kwa hivyo tumeona hapa hii demonstration farm iko hapa, kuna mambo mingi sana ya kusoma ambayo pia itakuwa ni kitu mzuri vijana wetu ama extension officers ambao wanaweza kuja hapa wasome pia naweza kusaidia mengi. Nenda citu cia ukinyanĩria kwa Facebook ndaikwĩra nĩ @Muthingi TV wagikia ndũmĩrĩri yaku hau onakĩnjĩre ũragĩtwamũkĩra na njĩra ihana tendi ũragĩtwĩrorera ũrĩkũ nĩ ngũgĩkorwo ngĩgũra branch njĩtĩkĩrie ngĩgĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokereria. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Muthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya
itagwo kwiregeria. Ukona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha ramake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Mwiroreri wa Muthingi TV, riu tuli na uhoro mwega kuri we. Uri na mweke wa kwihotanira kimandika gya ciringi 100 mbeca baribari kuma gwa Kuza Biz. Guthaka ni uhuthu. Urahingura thimu yaku, ugathie kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number ugekira 825454, account name ugekira Muthingi, ugacoka ugekira ciringi 99 peke yake. Ririkana ore urathaka maita maingi niguo urongerera mieke ya kwihotanira. Wihikahike ukorwo uri umwe wa ahotani a mbeca baribari a o muthenya. Muthako uyu ni mwitikirie ni ruhonge rwa kuramata mithako bururi-ini BCLB na ndwitikiritio kuri ciana cia thi wa ukuru wa miaka 18. Thaka na uigiririki. Na ni twagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithi na mbere na maria tugikuhariirie guku ari metha ya Muthingi TV gikuthiro kia mohoro na rirakenda tukirongorerie ciigie mehariria mambura ya El Nino. Ni ati arita mehariria mambura ya El Nino na ile kiambitie kura matura matiganite guku bururi-ini wa Kenya. Thirikari cia matura na igithiite na mbere na kwigeta itemi ria kuhurana na hathara iria yothe ingiumana na mbura ino. Wa ica ikuhi ari kaunti ya Tharaka ni thina kuria gavana wa Kauno Muthomi Njuki akajite thabari ciothe cia abitha a thirikari na ni itemi ria gutigirira ati ni makihonokia kana ni makihonokia kigina niguo ya mahuthiro ma wabici ari hamwe na ma irio maria mahuthikaga ni abitha aya. The county na nyinyi mnajua vile today in the right program because we are preparing the people who will deal with El Nino rather than get a boardroom tukitayarisha bila tutatumia pesa ya nini ya El Nino. Ama ngoni tofauti. Kuna watu wanasema tupatie pesa ya kungoja emergency. Sasa emergency ikikupata na uko na pesa na una mipango ya watu kama hawa, hiyo tabu toa nini? Can work by itself. During El Nino, there is no time for procurement. Ataenda kutafuta contract kuja kufungua barabara. Even the national government, even our other brothers, teams who are ni ya kupepea jeshi yetu. Do we have a system saying that kiti? Because hata wewe mimi sitaki kusikia kwamba ile pesa tumepeana ya emergency
wakati El Nino imefika. I don't expect ati wakati barabara imefungika on Friday ama Saturday inatakikana power saw, inatakikana misumari. Yule lead wa ward ana shilingi hata moja kununua misumari kwa sababu pesa iko baba. Na saa nyingine mvua ikiwa mingi, shamba mzima inakatika ikiwa na majani inateremka mpaka kwa mto. So we are here to prepare you and tell you that in the battle for preparedness for emergency for El Nino, the front soldiers, wale tunaita the front line soldiers wa kupambana na hiyo ni road marshals. Wao na basi katika ile mapambano, nyinyi ndio mtakuwa mstari ya mbele. Na si mko na uniform. Si mko na uniform. Naona mko na gumboot, mko na ile inaitwa helmet, mko na identity, kwa hivyo mko tayari. Na kurumirira ikinya ria ruhonge rwa mathomo guku bururi kwambia ukinyaniria mamwe ma mogaruruku ruhonge-ini rwa mathomo kana mukuri mutaratara wa mathomo riu ikinya riri nirigitumurite kana nirigitumurite mawoni ngurani na makiria wa isikui ari mubunge wa gicigo kia Rulambi niwe uikanite kama uria ugite ati mawatho ta macio matingikinyirio ya uthuthuria no indi no makinyanirio kugerera kura ya moni kana kugerera bunge ya gibũrũri. Aritie o ari mihango-ini ya uhingũri wa irathi cia cukuru wa muthingi wa Ikonyero. The moment we begin to mutilate an independent commission, it becomes an affront to the Constitution. So for that reason, even though the Teachers Service Commission has had its own issues and has been negative in the eyes of Kenyans, but we cannot entertain any form of trying to mutilate the functions of the Teachers Service Commission through some kind of a committee, an ad hoc committee. We cannot do that. This is something that should come in Parliament, and if not Parliament, a referendum. So for this reason, kama kuna changes, lazima committee ya masomo katika bunge i-commence yale marekebisho, lakini hakuna committee huko nje ambayo ina uwezo wa kuanzisha marekebisho kwa tume ambayo inatambulika ya kikatiba. Tushikane, tuhakikishe ya kwamba bangi na pombe na madawa ya kulevya haingii katika mashule zetu. Tunataka watoto wetu wasome, and anybody ambaye atakuwa arrested na bangi na pombe ya kuuzia wanafunzi, wewe unapatikana unauza bangi kwa wanafunzi, mimi siwezi kukubembeleza kwa sababu ya kura. Nake mwandiki mukaru ministry-ini ya mbeu njiri rundumu na unduire ni Ismail Malim niakiritie mbeu njiri gukorwo makiigithia hari uthuthuri na ukinyaniria wa kiriu niguo makorwo makihota gwithondekera mieke ya mawira ari ta njira ya kuhurana na thina uria ukigomeire mbeu njiri wigi wagi wa mawira. Akiaria ri kaunti-ini ya Mombatha gĩikaine na anyiti itemi ngũrani gukuria taranda augite ati thirikari ni irongoreirie gutigirira ati ni yaigithia makiria sekta-ini iyo gukorwo magikuria aini hamwe na aria mena taranda ngũrani. The government is trying to put a structure through asking the stakeholders to come together, join associations, form a structure. If they're in film, they should speak as a forum of film. If you look at this sector of creative economy, that organization does not exist. It's just mentioned by its bigger name, creative economy. If it's film, it's disorganized. If it's music, it's disorganized. There's no structure. So we are very confident, and we are fond of saying this economy generates a certain percentage to the GDP of our nation, which if we ask the sector leaders how that, nobody can explain to anybody. So it's just something that is hypothetical theory that has not been measured. We are trying to explore
different ways that we can use to fulfill the development agenda of this country. For example, this administration is very keen in leveraging on the private sector to ensure that we drive the development agenda in this country in relation to airports, in relation to seaports, and in relation to different facets or subsectors of our transport. Na ripoti iyo igi ukuria wa mbeu njĩthĩ oro ndumwe na kuigithia harĩ njĩra cia kĩrĩu nĩ yagĩtwĩkĩra gatũrũmo ka marĩa tũgĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩcokanĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV gĩkũnjĩro kĩa mohoro. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra na niĩ njĩtĩkĩrie ndambwe ndũmĩrĩri imwe cia wakĩndũmĩra kũgerera mũtambo witũ wa Facebook. Esther Maino gakiuga tuned in. Ngatho cia mwanya mũno keyboardist Kideki ukiuga atĩ Juja Farm CFF ugakiuga nĩ ũragĩtwĩrora. Ngatho cia mwanya mũno Kamau Musenangu ukiuga kĩa Mwangi Division Gatondo South Dani Sanga. Ngatho cia mwanya mũno Macho M na Humboldt Host nĩ ndagĩke mũna njĩtĩkĩria ngĩgĩcikinyia hau tondũ nacio nĩ nyingĩ namo mathaa makĩndwa wega no itanakiumĩra rĩ nyendaga gũtiga na ithagũmia ũndũ ũngĩkorwo ũgĩcũrania na hihi ũgekũria nginyagia kĩmũtũrĩre. Gĩkũyũ akiugire atĩ ciakũrire waco mũgũnda, ningĩ akĩongerera akiuga atĩ mũthũcĩrwo mbogo ndamenyaga o ũrĩa kana ndaregaga ũrĩa rĩrwo. Ngakĩenda kuga atĩa nĩ wega ũgĩkoragwo ũkĩrutanĩria na ndũgagĩtĩkĩre atĩ ũgĩikaraga o hau ũrehagĩrwo, no nĩ wega ona wĩrutanagĩrie nĩguo wonage, nĩ tondũ nĩkĩo ciakĩrio ciakũrire waco mũgũnda ikiamũkũria nyũmba ciamũkũria mũgũnda. Koguo nĩ wega ũgĩkoragwo ho ũkĩrutanagĩria nginyagia wĩra-inĩ waku. Tũkiuge atĩa kwendithĩria mĩaraho mĩega makĩria gĩthiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra cia Mũthingi TV nĩ amu gũkũ nokuo kĩhumo gĩa gũtherema. Ngakĩona nake mũndũ gwĩtwo ti That Sport Girl, mũndũ gwĩtwo ti Wambui Wanjaũ akĩharĩirie oro wega nĩ tondũ wa tabarĩra ya mĩtamĩte cia mathako. Koguo ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu wakĩona ciĩhanda thaa 8 nĩ aragĩũka na ciĩgiĩ mathako. Ngagĩkwendithĩria mahinda mega ningĩ no mũgĩkenyitanĩra nake hwaĩ-inĩ rĩrĩa cigĩgĩkorwo cigĩkĩhanda thaa ĩmwe kũmenyithia ũrĩa bũrũri ũrakĩyũnga. Ngatho cia mwanya mũno kũrĩ arĩa makinyanĩra mũtambũrũko wa mohoro, andĩki aitũ a mohoro othe nginyagia timu yothe ngaikũmwenderia mahinda mega. Niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrũngi.